chibai le vek ule voin hi July ni som pariat zirtop ni kumsang ni som ni panga ani a nimin July ni som pasari khan India chuan US B2 bomber angchi mun latak bomna na man chi ultra long range strategic aircraft alra alam toya anti mai chu asiam don ti thu thang luai maya I paper lian le rin ta ka ngai te poinan ziaka YouTube lama po mu tur om boka an soidan chuan he bomber hi van sanga atui thun bel mi alowa kilometer sing khat sang ni thlok thei turani a New York po bom thei turani India ramaral thuam siam tular DRDO te HAL tele ADA Aeronautical Development Agency ten an siam don anti a Russia bomber Tu-160 le US bomber B-21 Raider ang chia siamani ang ti thlenga soi theian oma kumsang ni somthum panga vela thlo tir thei beisayani tinan soi hlomani thren khat phei chuan thlo na lem tur po an siam zo to tinan soi huai viau bok he chanchin ziak tu zinga hian Economic Times Mathrubhumi Organizer News 18 Indian Defence Research Wing Indian Defence News MSN le YouTube channel subscriber noi som ni pako chuang nei Defence Squad te subscriber noi nga chuang nei Indian Defence Updates le subscriber noi khat chuang nei Defence Updates by SSB te subscriber noi ni le singa chuang nei Defence Short te le Indian Defence News Bangla te le YouTube channel tam takin content thupuyan manga he thubot sailai July ni som pariat jingdar ni le achan ve thleng khachuan The Economic Times le News 18 a chuan hemi thuwa hi mu tur om to lowa an la thla ni rin om adang zonga hi chuan chiar thei le en thei na la om vek hlomani Facebook le IG lama mu tur om nual bok The week chuan India in long range bomber asiam don ti hi thu thang dik lawani thu ziakin Defence Ministry chuan DRDO a hetiang thu hi soi ho na po ala om lawan ti in The week hi chuan a ziak thungani he thu lo chuan hi ka thiam angin ka zuya nia ka hriat tak ber chu The Economic Times ani ziak tu sang hian Economic Times in a soidan chuan an ti deuh zela YouTube lama po Economic Times hi an thulak na ani deuh zel Defence News in a zia dan chuan Economic Times hian Defence Official pakhat he project boy pui tu zinga tel a ming tarlan lo hnena tanga a thudon a ziak chhong angin a soya dot hlom hlak chu a ziak bik lo ani mela tin an rin thur ngot chuan ziak bik lo ni mel khop mai ULRA hi ngai tu na le suang tu na siam chau alani ti in The week hi chuan an ziak ani India hian hetiang bomber tha sum tam tak sen na tur hi lo siam thei tate reng po ni se ral ram hlat taka bom thlak hi hau tak em awangin kan tlin ve angem ti te bom thlak tu thlo na hi kan veng him zo ve angem ti te hi ngai tu na ti thui tu chu ni a mani loka US bom thlak tu thlo na B2 in Iran nuclear huna bom an thlak po khan an thok rip em a hetiang B2 bomber ho ngat te phei hi chu chol lo darkar somthum chuang te darkar somli don te thlo anga ya wangin bomber hian ken te langa riawa kumsang ni pakhata World Trade Center chiat na awanga US in phuba alak trum khan B2 bomber hian Missouri atanga Afghanistan thlo thlennan darkar somli pali amanga hei hi indona B2 bomber thlo thui ber record ani ri in hriatani Iran nuclear mudan beitrum khan B2 bomber te hi chol hau lovin darkar somthum pasari an thloka thlo na tuipo van sanga voi enge mozat an thuna F-22 Raptor le F-35A in an veng bok khani a nileng zan khua thaka ni don te an thlo thina wang hian thlo na chunga po han mut mai theina turte oven te in thiar na tur toilet baka eile in tur chi sang tele energy drink thlenga an ken te langai thina ni heng thil neu hi chu athlo na ber siam thiam chuan thil har sa ni lawanga
bomber veng tu tur fighter thamol hi India ta na hupur ber tur chuani hang te kha a thu thang noi anom ta ka chuan India ta na bomber long range bomber nei a hupur tur ziate kan tui ni ve lo kan chu India hian ral thuam siam lama tran ala na sa hle a ral thuam te nau phei chu enchhin mol ani bere July ni som paruk khan akas prime chu tui zola tanga metar sangli zanga fit sing khat sanga vela sang ladaka te sani a tuntuman tes hi akas pangai ti changklun upgrade ani awangin aminga po akas prime anti deu khera akas prime hian drone pani chak taka thlok chu akap cheve ve ni akas air defense system hi operation sindora India hian mangtang kain Turkish drone le China fighter ho Pakistan nei lo beilet nan bera India na man khani akas prime ba ka hian nimin July ni som pal sari vek khan short range ballistic missile Prithvi 2 le Agni 1 te chu hlotling takin enchhin le a Prithvi 2 hi kilometer zathum som nga vel ka phak ni in kg zanga vel ral thuam phur theya ral thuam pang ngai le nuclear keng theya ni Agni 1 hi kilometer za sari atanga zakwa thleng kap theile ral thuam kg sang khat vel keng thei turangai ani bokani Pakistan chuan India in 5th generation stealth fighter na yang ti hlau hle maya a theina apianga azwal ko ni ber ome Pakistan Air Force Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar Sidhu chuan US chu India hnena F-35 soi mu to lo turina ngena Indian F-35 anei chuan South Asia van sang lama intluk plan na ati buayanga India le Pakistan in kara technology lama in thlau na mek chu akar zaw le zualang ati bok Pakistan hian China atangin 5th generation fighter an nei mai donemo ti lain antum angin thilakal kluang tabik lova India hian anei masak an hlau po anima na le kan du tok le ri anga ngaihthlak te lalpan mal som zel che uro se